hariho umukobwa akubwira ati Jesse shaka gusaba boyfriend wanje amahera umwe nenda tafuta zingine kure nakuya kwa sugar daddy okay haraba papa imana yaturemeye mugabe Jesse ndimo haraba vie imana haraba sazi imana dushiye haje muga Jesse ndimo bibaho ngaho hanze minu turabizi waruvuze ngo ati urumva ko baravuga ngo abagabo nibo bacitinga cyane genje ngahanye kuvugira abahungu rero ico sitaba muri abademu n'abakora dukurikirana ni muzo cyo kuza murashwana muvuga ngo abagabo banyu babaci inyuma namwe mubaci inyuma kurondera amafaranga reka nabo barondera abashuga daddy abashuga mama kugira bazobagira iki babaha naravuze ati hamwe abagabo boreka guza baraca inyuma abagore babo hari abakobwa baca bava mu ishure hari abakobwa badashobora kwambara neza nibyo nawe urabyemeye ibyo bintu batashobora no kuvyibuha kuri kandi ibyo bintu biri abantu maze gukunda uramaze gukunda bimwe kabiri gatatu none ukunda umuntu umwe urumva ati ndiri mukundi wowe uri mu rukundo kubera ko nkunda umuntu umwe kwajiwa nini kubera iki ufite imitima ingahe naho yo bari 10 oya tatoje ni kuraba nyene nageza gushira ko nyishisheri kugira neza ni idora y'umuhungu ririko ico risobanuye uco mumbaza ati ninde niyazana idora nzoshira kwirindi azanye undi agashira ko nzogushira ko sheri nawe uzombwira uzure nasko atazanye noti nzomushirako rumva rero niko kundi kuvuga ati yavuze tubadukira tubeshwaho nabe bakunze wa Magic TV mumeze gute muraho murakomeye kuri micro nikunda Ange Minashe ko bimenyereye ikiganiro sikindi ni deba abantu muraba Bujahid mama ziko nako basigaye abakobwa bakaze babiri bashasha so ico nashatse uyu munsi nashatse tuyage je abakobwa barandyoheye batumye nabanye ibintu byinshi muri bo numva no yaga nabo ni just konje kuyaga nabo sivyerekeye akazi sivyerekeye no kuyaga nabo tu hama nko mubizi turagereza ko dushoboye kose gukora ibintu kugira mu bikundi murabizi ko turakubganya utarakora subscribe uyikore kugira ushobore kwicara neza utekanye muri Magic TV mumeze neza nawe gama bwari guheri wanje ohere aya kubera igwari guheri wanje kubera iki ubwo nturi umuhererezi ladies first uyu n'umugabo rero kana gahungu nakadi nababwiye ko ari byinshi muri Bujahid nabibabwiye ariko basi mutuba bari murameze neza meze bien Chamino meze bien akazina nandi byiyagi Krista change Bella Davina Monica ishatse ntari Davina change Monica change ishatse Davina reka duheri wawe ko wabishatse kutuma duheri wawe uri umuntu iri kurakoresha abaririnzi cyane urumva ko uri umuntu winjira cyane mu muziki ndundu z'ibintu vya kera cyane wewe watangwe kuba umufandi w'abaririmvyi b'umuziki ndundi ryane kuva kera donc usanga nyene ushaka kumenya genre ibintu nyene indani y'umuririmvyi bisanzwe umufana utamfana naho umugiye kumukoresha interview nyene uragerageza kubirondera nibiki vyatumye ushaka kumva ko woca winjira muri aka kazi bon navuga gute sinabigiyemo ngo nifisemo experience ariko nyene ikiguhembura gikora yaba ntibibe gusa kwica mugabo ikiguhemba kikugaburira kagurisha ushaka gikora tu reka tugende kwa mademoiselle Krista canke Bella uko watubwiye reka dufate Bella interview yawe ikintu ca mbere ni kinyarwanda cishe wowe uri umurundi kazi uri umunyarwanda kazi uri umuki kuri interview mperutse gukorana n'umukobwa yitwa Stacy ndarabisiguye neza ko ndi umurundi kazi ariko mama wanje n'umunyarwanda kazi nakuriye mu Rwanda niga amashuri yose niho nayize ariko ari amashuri imyaka 4 nize hano ndiko ngo nakuriye mu Rwanda kuba nyiri umwana ndi muto cyane niho narindi niyo mpamvu ikinyarwanda kiguma kigaruka ako ntago bikora ko ndi umurundi kazi kuki abanyarwanda bashobora kuzanga bakamara imyaka 10 batavuga ikirundi bon nanje niko mbibona ndakeka ko mama wawe ni waba ukimufise aracavuga ikinyarwanda cyane amaze imyaka myinshi ga mu Burundi no kuvuga ngo mama ashaka amaze nk'imyaka nka 30
aba ngaha muri iki gihugu aravuga ikinyarwanda neza ushobora no kumenya ko umva sinzi rero ni ibintu naje gusanga ariko bimeze udashobora no kubibakuramo niko sana mvumengo ni wewe uragiye kwigayo just kwigayo hama uciye ugaruka ariko mama urumva yaraje ashaka nkuko mubivuga gushaka umugabo w'umurundi ariko akuma kivuga ikinyarwanda ciwabo ntiyahindura ngo avuge ikirundi kuki utagumanya ikirundi cyawe minuwa ntahuye nabi nagiye mu Rwanda mfite umwaka umwe n'amezi 4 niga icyo bita maternelle ndiga primaire secondaire ariko naje mu Burundi ndibuka igihe cyambere nkandagira muri iki gihugu yari 2007 ariho nahise niga iyo myaka ntashatse kuvuga hano imyaka 4 then subira mu Rwanda niho narangije amashuri yari just kugira mushore kumva gatoya aba bakobwa bacu n'utubazo narinzanye tw'amatsiko twiwanje twumve dutohama debate kuno musisi nibaza ko muri ready waje ko ndumurundi ntari umurundi urarenze we navyo mse uko nawe mvise ibyo naguhereje ko ndatangwe umuziki ndundi kuko narabonye mu bibazo waza ibintu byinshi urabizi umva cyane kwaza ngo umurundi je ndumukino me tubandanye minu karagatiyemo debare y'uno munsi ni kuvuga ndashaka kubaza ndibaza murakundana mwese muramaze gukundana apana we na sheri we na Bridge abigiriye karabivuze uvuze ngo be nande ai Bridge nawe n'uyu ego kuna gumuzi urafise umego hari muririmbyi mengo yitwa ko nuwundi akora ni umuntu arrange asanzwe akora iki oya reka bivuge nawe uramugiye none banze mubaze madame ari muyaga mutubwire shaba tankubita nawe tubwire ibyiwe je navyo ndije kumambwiye ko ari single je meruka kundana n'umuntu wa hafi amaraso yanje ariko yagiye kumuheba nyumvuga ibyanje Scott nizo bikate ego sinamuvuze izina ariko ndazi ko mu minsi yagiye ari muri famille then aza kuvamo iwanyu mbwa nkuko muvyumva mva abakobwa ko reka tugire deba yacu ndubaza nduvu muraza kuyumva Davina ndabivuga wabitanguye turafise uraje kukurikirana ibintu by'umuziki ndundi wowe uzi umuntu wakoze indirimbo nyampinga ninde okay no mugaba baravuga ngo abastar uriya ni umustar twemera kandi agezweho nukuvuga abastar ntibakundwa n'umukobwa Davina ntafungura Davina ntashobora gusinzira Bridge atafunguye niwe amaraso nafunguye ariko je nahazi ko yafunguye donc musanze muri kumwe nonga ego hit music batanye ryari ego ko bimaze igihe bivuge byose bivuge barira iyo Davina baravuga ko bigoye gukundana n'umustar wowe umwizera gute kandi urabizi ko abona abastomi benshi kandi yamutipagezweho vra wowe uvyizera gute igituma namwizera nuko twamana donc nta kintu na kimwe ampisha musazagucika ngana mani tipe man sinzi ko maje kumubona handsome boy kabisa nawe uramwifuza iyo umubona si ukumwifuza ariko hari igihe ubona umuhungu ukavuga uti ego nanje no udatuma bankubita man iyo ubonye uyu basi barajyanye urabona yuko araberanye ariko Davina ni umusazi Davina urabyumva ni mugenzi wawe bivuze ariko ikiganiro bizaza kiraha ndashaka kumenya Davina wewe baravuga ko abastar bagoye gukundana nawe wowe ni kweri iki wumva yuko uri aleze cyane nawe kandi ntimurarana muri Rwanda gusa barara nawe kubera ko ejo bundi namubonye abyutse sinzana yarabyutse hariho rero ubwo nawe wari ubyutse wambaye ubyutse nawe wari ubyutse urumva muramusangiye oya no muvuna ayo maguru namubonye abyutse ndamubaza none gadabe rujarebure wagiye ufise iri hehe aca mbara ngo yayihanaguye uyihanaguye gute kandi murazi ko dufite amahuje ari bari 24 ukiyumvira umubebe agiye kuryama iminota 30 agarutse nta rujarebure afise yagiye ayifise bimeze bite aca mbara ngo yayihanaguye urumva tishaka kuryamana na make up okay tiro kiriho
urumva huje bashaka kuvaho tiro ntiveho ntibibaho tiro ahubwo je ikintu cyane ntangaje tiro yari iriho imeze bien hamaruje ari ntayiriho ko ndimviriye iminwa cyagenze bite hariho ndabi tuvuganye ukuri wewe umuhungu mwafatanye ryari kwanza amaze kuba umustar ni wagiye kumukunda wari umuzi atari umustar bon je twamenye amaze kuja muri carrière bon ça va faire bientôt ngira 6 mois turi kumwe bon 6 mois direnga 7 mois twata kunda imenga muri octobre gutyo hama nico abakobwa dukora aka kazi mubonwa na benshi wandikirwa na benshi bon abari ngana batari ngaha wewe ubuhaje umutipe arenze cyane amurenze ku ngodo sivyo kubera umuhungu abamwiza mu umufuko bon kuri je siko bimeze mugabo ku bandi umuhungu abamwiza ku muvugo ni kofi niko bavuga uzobona umutipe yateruye icuma mana agenda nta kintu afise urumva muge afise kofi bari oya nta bari kuri je no kwemera nkarondera nkayamuha ariko ku bandi hari mwakubwira ati jewe mufuma mona ari mu uri kugira guha umuhungu amafaranga je cyane no yampa kuki woha amafaranga umvire je ndakubwiye ingene rero ukungene je ndabyumva je no yamuha kubera abatipe barafise ukuntu ashaka kuvuga kajya kadada nije ndakugura amavuta nije ndagasokoresha nije ndatwara muri kubera iki basutoyakorera ngo yamuhe hama nawe uzuragenda ugapiga mutipe kajya gatipe nije ndakagurira abantu nije ndakagurira none cyane ndavura bishigikiye bon je sinjije umukobwa hamahera umuhungu kuko nawe nyene donc nimba yaguhaye hari byinshi nawe yarakeneye yiyimye so nimba avuze ati ndahevye 50 ndakoreshereje mu mutwe nawe ushobora kugwa ku 200 kweri kutomugurira ko si yabye ukayimuha nawe nyene ntibanka amakado kandi ni 50-50 na kado sheri kuba wa muhungu usanga uguma umuha amahera baravuga yuko iyo umuhungu uguma umuhonga amafaranga araheza akaja kuri abandi bakobwa kuko wewe ntabakikuyumvamwe uri kuramushaka uravyumva ni uri kuramurondera mva ndakubwira ikintu kimwe nta muhungu muzogumana ngo kubera ngo uri myiza nta muhungu muzogumana ngo kubera ngo genre ngo mu gitanda umeze bien niko akunda kwivuga ariko bavuga ko byose bitanga nta muhungu numwe uzogira atayinze ngo mugumane umuhungu muzogumana ko urashaka ko mugumana tu agushaka ko mugumana muzogumana urashaka kugira amadefo ngana gute tu muzogumana je kuri Brizzy mfite amadefo menshi sinayavugira ngaha gusa ukavuga kakazina kiwe inde hitwa Brizzy vuga Brizzy ushirako Brizzy wewe kuri we ufise amadefo menshi we kubera iki uwivuze ko ufise amadefo menshi parce que Bella ivuze Brizzy aritonda kuri jeyo Brizzy aritonda kuri jeyo bwawe ntiwitonda kuri we bon Brizzy n'umuntu basi ari calme ari umusazi ego n'umuntu ashika ahantu donc kujya umuntu atavuga no mu bantu ntashobora kuvuga ntagira iki il est toujours fermé mu monde yiwe ariko jewe aho ngeze n'imizika arayumva nashobora gutamba ari wanayikora arayikora nkayitamba urumva c'est la différence bon wigeze kumbaza ati ni iki kimpa donc gukundana n'umustar kandi abastar bon je ntabyo navyisanze mwe sanze urabizi ko arondego ibyo ndabizi mugabo sinze no kugira donc dufite confiance que c'est hamwe si wa muntu anyima telefone yo parce que telefone nta na password irimo ndayitora anytime ni nkuko nshobora kuvuga ngo umuntu ari kugira telefone gusa hari igihe nshaka gutata nabishobora gukoresha telefone yiwe wumva yuko byose ari sawa icyo ni ikintu cyambere cyakukanisha ni telefone ko ndagenda biza ari gashaka gutera telefone yanje ndabiza agashavura kandi password yanje arayizi mugasanga genre na message mugatajya kure mugabo gashaka mushavuza nimba yasuprima ntavyo nzi mugabo basi iwo kumpa uwo mwanya telefone yiwe bisigura yuko babandi donc nawo gucitinga saba ntabaha valeur umugore mukuru première bureau rekebwe gutya wowe hozi igitipe kigushimye kiri handi turanze tuvuga canke ngahaye ko yakubonye muri Bujahit ibiganiro byawe kujya biba bitese ubuye Brizzy kandi amurusha ni kofi ngo twavuze yava Brizzy ni wo muvanga cyangwa umuhebe minushe ndakubwira ikintu kimwe nakajwi gaceka gavana minushe urashobora gukundana n'abatipe babiri
ugasanga niko ndavuga ko hari umutipe ushaka gusanga akubwira ati je ko mumbwira uwa kabiri ati ndabizi kuri kumwe na akamugabo ngira uwa kabiri urabyumva ukiyumvira ati kwera mujama turi kumwe nari hafi ibintu nk'ibyo reka fume ndamwemerera basi ndamwikura ibyo nibyo bimaze kumba mugasi ndakunda umuntu ko jewe minushe dukundanye profile yanjye ntuburaho stati ntubura kandi amagambo aryosheka tagiranga Instagram social media zose nkoresha agomba kujya abantu bakamubona ko mba ndi proud yiwe nibyo ndi kuvuga kuri David baririze bakobwa mu baposta umaririze ute kandi wumva ko waratunga babiri kinyarwanda muratubabarira waratunga babiri en même temps kandi ubizi yuko uri yaye ariwe yama kuri stat kandi ikindi naco kurupa gusanga hanzeho shiyamesha mu gumusuma arinjira ndabesha nagusiguriye aho onye mvuze uko onye kubera abakobwa baracitinga mugabo ntibazocitinga n'umuntu donc de valeur abamufise mugabo acasiga amucitinga ku muntu amukura ku ikintu apana imbwa yindi mugenzi wayo kuko urumva umusuma ntinjira undi musuma ntibiumva atamucitinga kumuki sugar daddy uravyumva byose n'ububwa oya uje kuri sugar daddy kandi uri ese sugar daddy urabizi ni donadone ego nta mucitinga ngo mpaye wa mutima niko bashaka rya amafaranga gusa libera ego urashaka umuvise umukobwa umuhungu kamukunda pe muga ntibigera umucitingisha n'undi muhungu wimbwa kuri wewe rero ugiye kurondera sugar daddy ntacaho ubukonze ubushatse ingodo gusa oya ndakubwire niko ndakubwira si kenshi usanga bakunda ari babiri ego biraba nk'ivyabera mugabo la majorité iyo umukobwa akunze umuhungu nta mucitinga ku yundi muhungu amucitinga ku yundi muntu amufise ko intérêt ndamugane Davina ishukino hariho umukobwa akubwira ati Jesse shaka gusaba boyfriend wanje amahera umene ndatafuta zingine kure nakuya kwa sugar daddy okay hari abapapa Imana yaturemeye mugabo Jesse ndimo hari abavye Imana hari abasaza Imana yadushiriye haje mugabo Jesse ndimo bibaho ngaho hanze minu turabizi je ndashaka umbwira ko bisiguye neza kumengo hari abapapa ngo Imana yaturemeye biragoye shaka umbwire wewe uwo mukobwa wumva ari we ari mukuri kwera ko agiye kurondera undi mupapa kurushaho yo yasavye boyfriend wiwe cyangwa aho yosavye boyfriend wiwe amahera kugira aje gukora cyangwa arondera akazi kuki wumva ko uriya mupapa ari hajya ariho abakoze ukuri nkuko umengo nakazi azobakoze why nta kuri kuburimo kuri ibyo bintu namakosa kandi akomeye n'uburara niko nabyita n'uburara ku bakobwa banabikora twabagaya ariko mani koresha amaboko yawe wihangira umurimo mwana ubwacu ajya abavyo rero shana Imana ije baho umugisha nigeze gushira akantu kuri stage ku bantu bari basetse zanjye babyibuke naravuze ati hamwe abagabo boreka guza baraca inyuma abagore babo hari abakobwa baca bava mu ishure hari abakobwa badashobora kwambara neza nibyo nawe urabyemeye ibyo bintu batosho no kubyibuha kuri kandi ibyo bintu biri nibaze mu kabari gasanga uruvye mana ari abavye usanga yicaranye nk'umwana ukimve none bijya mwana mani ntanubahuke ko umwana angana n'umva ivyo byose ari vyiza kwe si byiza nibyo ndiko ndavuga si byiza kuvuze ngo ngo ari abakobwa batosubira mu ishuri kubera ko mu ishuri ico n'ikintu c'akamaro urumva ushatse kuvuga ko bari abavye bafise akamaro bafise akamaro hamwe ndagusa yoke bafise akamaro hamwe ego mfure bafise akamaro kuko ari nka muntu usanga shada afise waruvuze ngo ati wumva ko bari baravuga ngo abagabo nibo bacitinga cyane jenje ngahanye kuvugira abahungu rero ico kitaba muri abademu n'abakora dukurikirana ni muzo cyo kuza murashwana muvuga ngo abagabo banyu babaca inyuma namwe mubaca inyuma kurondera abafaranga reka nabo barondera abashuga daddy abashuga mama kugira bazobagira iki babaha none tuzoherezayo ni muri antamba nyene reka tume twikirira none kugira nyene ariko urukundo ruhasha mukora ivyanyu mu mbabare mu dandaza tomati hanyuma mureka nabo bashuga daddy ariko wowe uracuruza wowe uracuruza ibyawe wewe nashuga daddy ko ndi ngaha ngataha 19h uwundi uri kuri sugar daddy ugira bavuze ngo ari kuri sugar daddy wiza siko navuze byo navuze ati ni ibintu nashize kuri stage kandi message yatambutse nibyo navuze ati hariho abapapa nibyo hamwe abapapa batosubira guca
guca inyuma abagore babo hari abakobwa batosubira kwambara neza hari abakobwa batosubira kuja ku ishure hari n'abakobwa batosubira kwambara neza mumparirize kubera sugar daddy gusa ibyo bintu mane mu bihebe kuko baravuga imba hari umuntu yavuze ati kujya kuntu umuntu ajya gusezerana imbere y'Imana barasezerana bakavuga ati tuzotandukanywa n'urupfu burya wewe nimba ugiye kutandukanya umugore ugiye kurya amahera y'umugabo w'abandi burya urupfu wewe kandi akurahiye kandi ikindi kintu barupfuste urumva ni kuba sese uramaze kugendera ku sugar daddy na rimwe basi kurya amahera ya sugar daddy bimenyereye ikiwa nukija none ni icaha se si icaha nje ico nzi coco kandi ntashobora guhakana naho boza niki shobora kugihakana abakobwa baravangana abahungu baravangana kandi kuvuga ati ngo biko birataha unyere bisubira iwabo ntibiko birataha bizohaguma kandi hagira umukobwa ngazo azosho kwizerisha ngaho imbere ya kamera ngo ikarabesha ngo umuhungu wanje ntanci inyuma ngo umugore wanje ntanci inyuma ibyahabereye hese 100% couple ya Davina na Ibris ndayemera ko badacana inyuma kugira abahungu y'abakobwa bari Ibris umwagiriza iki ntacyo ndamwagiriza kuko nawe umviriza umuntu mutagendara cyane n'umubuzi ngeso siho nje niko mvugira ibyo nzi ubyanje niko mvugira abantu uramaze gukunda uramaze gukunda bimwe kabiri gatatu none ukunda umuntu umwe urumva ati ndiri mukunda wowe uri mu rukundo kubera ko nkunda umuntu umwe kwajura nini kubera iki ufite imitima ingahe naho yo bari 10 oya tatoje ni kuraba nyene nageza gushira ko nyishisheri ugira neza ni idora umuhungu ririko ico risobanuye uco mumbaza ati ninde niyazana idora nzoshira kwibindi azanye undi agashira ko nzogushira ko sheri nawe uzombwira uzure nasko atazanye inoti nzomushirako rumva rero niko kundi kuvuga ati yavuze tubadukira tubeshwaho nabe umunga gwa amahera ucumwishira gitsina ryo aho barire oya ahanya barakubwire amahera ngahe bumva twumva no ni nk'amahera ngahe atuma umwishirako amahera ngahe oya none ndakubaza akazi kawe uragafisa ashaka kubwira ati minusha wewe ugenda kwamagare mu rubanza nkamere tubwiye par exemple mu cameraman ndakwamara ngahe Kabzu nakazi kiwawe akora kazi ucuvuge mwe kombya ati je kweri ugiye nzo gukamerera bikunde biri bigende top cyo mu mafaranga ye rero naje kuba uravuga ngo none nk'uyu none naramushize ushaka kumye ko namuvanga niko kazi usanzwe namushize ko sinamuvanga uyu rero nari ndi kumwe na batanu nyuma ego n'iryo zina gato yatwumviriza Kuko tuvugana ukuri kuko nawe waje kuvuga ukuri wanse ko tubesha abantu urabizi ngene wavutse nyene ko bamuvuga kuko amara yahora mana yakimpa niyo mpamvu umusaza wanje niyase ko tamuvuga dago none wewe utanga pasi kuri basaza wawe bimeze hano utanga pasi kuri basaza wawe bimeze gute se basaza wawe bakora Davini bangana ico yibagiye abo se ni ba berse reka twibwire umuntu umwe turago ikiganiro umbiriza ntuvuge izina oya ntuvuge izina reka tubisigure ntuvuge izina ukavuga izina turagorera muri kamera umbiriza reka mbwire abakobwa gusangira ni byiza umbiriza uyu twarasangiye si kandi turakundana kuruta abambanda umbiriza nifite sheri none abahungu bona basigaye bangana gute wumvise ngo biryoha bisangiwe nende kubaze babangana abangana numva nishamba bari jese urazi simora twarasangiye sheri simora nshaka kugaruka kuri iki kintu kubera ko nimba umuntu nta publicité twose amugiriye ahubwo dushaka kubwira abakobwa bari hariya
ntibazogira ngo amajaruzi ngo kanaka yagendana mwarahebanye ategerezwa kurondera uwundi kuko ategereza kumandanya Tesi yaranyishe aha mbona tugiye kuba inshuti ubu yaranyishe niwe yamukuyemwo niwe wamukuyemwo ntabwo mbizi urumva niwe yamukuyemwo ngaho hanze ukunda gusezaguza amazi y'abantu kandi si byiza nujya ari uwa mbere yaramenye amazi y'abandi oya tubireke bandanya debe oya bandanya uyu besero wari kumenagura amanani gusa kubaha amapasi y'abasaza be naramubikira ibanga ugatanga abasaza bawe cyane oya jena niwe nabinye yari umwe sinzi niyageze kubivuga wowe tubandayize deba bijya kurapa reka tugenda hano aho twumviriza baravuze umubazi kuri ujya muntu yaramufise kuri tatuwaje yarabahevye mwese nibo bamuhevye hariyo filime uyu mudemu yandungikiye kurumva yari yo guhana batipe wana munyuma tusiye kuvugana numviriza munyuma tusiye kuvugana yasize kunyereka ko byose byarangiye none namugeti sheri filime sigurike ko sinebwa imenye ko budika ndayitahura mami abatipe muravangana ubu tuzibafatira igihe tubashyiramo tubakubite hamwe mwize kubikora kose hari ikintu umutipe yarunga ikingodo neza sivyo bwezaho mu mwiyandikako sivyo none we waguhambira yabarungikira bose yaba hamwe se nta numwe yidoga ubu rero we ntiyaguhabyo ivyo ndakubwira oya Bella nimba ari umuntu w'umutima nabonye Bella kuko yashobora kuva avuye abahanze banzura sinamenye ibanga uravyumva akazana miliyoni 2 agatereka kwa Bella menya yuko umva uko yamusigi niko yatora mani yarabimbye ndavuga ati narayarya rero umugore mukuru niwe muri mwebwe mwubahe nta n'impamvu zari gutuma tuganira kuri ibyo bintu kuko I respect him ngo ya Guy Breezy niwe ashushe je nzogoma kuri wazi jeje apana ga umuntu ashoboye kubashima kandi muri babiri naco mwavyemera gusura gusangira umwe tanga ingodo kwa kundi wabitahuye nabi ntitwasangiye reka ndakwingene byagenze ntabyo twari tuzi ni kwa kuntu umutima ashaka kuza gutereta then ugakunda n'umuntu utabizi ko muri kumwe si ibintu twakagombye kimwe ndakubwira ikintu kimwe ikintu giha ntuzenya inyigisho ino conversation si mwarasangiye umuntu umwe finally murabimenya kuko bamenya ko twasangiye aho dushaka kumenya bamenye ko naho umuti ashobora kubandanya ubuzima bwiwe mugiye muhebanye kuravyumva kandi ubugenzi na no cuvuga ati ngo urahevye mu gikobwa mwahora mugendana muri abagenzi cyane muvugane ngo nikwera ngo yasigaye kundana n'umutanyi ikintu kimwe Bella ntimwavugana ariko sinareka kumubona ngo ndiye kumuvugisha mu gihe ubuzima bya niryo nyigisho rero mugiye gutanga kwerekana yuko malgré dushaka kuvugisha umuntu ngo yagendanye na action nje nagutwaye mu uwo mugendana shehe ugira tuba abagenzi Stesi nizo ziwe umweretse boyfriend wawe umusezeri hari bidasangirwa arabizi mwana bishoboye none ko ni aratinye shaka basishe oya nagute wa murape wo mukanyosha bamwita gute Fabilove wa muratera induru ngo Fabilove bamuntwaye kuko hariya watera induru umva DJ what abo ni bashaka DJ what DJ San ntabyo nzi Iki watubwiye yuko utabisangirwa cyo twe twavye ati hari bidasangirwa aho tubwira ati barire ku muntu turi kumwo siko nawo nkeneye kuvuga je uzi impamvu ndabivuze gutyaye kuko nzi umutipe je turi kumwe siko akaza kora ahura n'abademu benshi man kandi bandenze kuravyumva try numu DJ okay lecho no umva ndiko ndavuga kandi uruhoze ukuravyumva rero nico no kubwira shisha kuvuga ati ndiko ndamufuhira birenze kwa ndabitahura ibyo barimo kandi akazi abarimwo
ntaceka kwakira umukiriya nabi ngo ni kubera ki jewe ndi hari abakiriya ba DJ bakira nabaye kuko uzosanga urashaka kugenda uri umukobwa biteze zarukomeye shaka indirimbo nindwa aho kujya kumukorako mani birakuzika gucuma ukavuga ati mani none nkujya mudemo kamukorako kubera iki nka Davina y'Irwana na Breeze twirigwana na Breezy y'abakora handi jewe ntitwara ko twirwana ni Constance tuyihabaye aza gukora ngaha nzakora ngaha bigwana ubundi yogenda sinogenda kandi naho bo kwirigwana Breezy ni Breezy ninde mugabo wa Davina ari mu kazi abari mu kazi kuravyumva siko uvuga ati ngo haje umuntu kuko abari muri studio Davina ntabazi biko birahaberayo kuravyumva nabari bo mu kazi kiwiwe nanje rero umva rero je mba nicaye hajya anye bandiko ndabona ukuntu ariko aradija mva umukobwa aje kamabizu ndihangana uko aje kumubwira ati sheri uko ari igihe nagenda akagenda akamura nka 30 ndamuzaji akaza waruvuye ndi kumwe n'umukiriya haje donc ni ibintu nihangane kurabyumva uko nakazi kiwiwe bakunzi ba Magic TV nkuko mubibona hari ibibazo bitazopfa bivuye mu induru niko ndavyita ni ibibazo vy'isi bihanze abazungu bihanze abashinwa bihanze abanyafrika nenda beshe gasite sunda na hari nyishu twatoye ndiho ndarabukuna vuga okay reka ndabashimire cyane mwakoze cyane kubana natwe hama abigeme bacu mwabumvise aba bose bagize Bujahid n'uyu nk'aho musanze mu muzi sigara umwigeme wa Bujahid mwakoze cyane kubana natwe mwako mwavyumvise aho mushobora kubasanga ni muri Bujahid turakunda cyane merci beaucoup